স্বাধীনতা দিবস 15 আগষ্ট 8 মুহূৰ্তত দলীয় ফালৰ পৰা বিজেপি কেন্দ্ৰ কমিটি ৰাজ্যিক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা কিছু কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। Ya parti hinpen 15 Agosto Bharat adet arat ke jokarni labangso ining ceparong lepen hal labangso ban karchu pen panong si diltum घर तिरंगा adon tin metang hemlong Bharat potoka alama ketar pon lapen de Bharat alama bangjar pon pen bini bike rally BJP Yuwa Morcha atumin pen bini labangso asai teng pondo jalang litum BJP Yuwa Morcha district media hin pen Karbianglong alu bukajan awarakat itu ele angkang long dela bini programason patumi di belo bini onda awarakat long di dopondo la pende penap ke bukajan long dopondo silabangso abai rili nilihin pensi black opondo la pen nili da puthot la bangso abai rili long cilang dun pen la bangso Bharat adet apotoka bangjar pon pen rong rup pende hat bojar hithi bojar kato kawe long abangso bangjar pon pen non ke bangi dari krepo ani pan panong si diltum har tiranga labangso aka asayang deng papleng ponne fansi bini pen labangso bike rally Bharat potoka bangjar pon pen diltum ni ceparong pen labangso deng pono